Get kam bat kit khot jong ka presbytery barok kawi nangta ki para pastor barok kat ki bala bandan hagadi ke jiseng presbytery ke basan pulai kita ben besan na ki balang ki badan hapo jong ka presbytery ki long kapa ki long ki be ki sabla bat ki hab kena ki barit bat kat ki bala bandan hagadi ke jiseng Snow haga beningkong e nga ai kublay yapi haga kerteng ke jong utrai bat unong pedem joge Jesus Christ ubanginget badi haga de ka kerteng baya ke jinglong Kristan ke jongi la sander la pensyong nong rim bat la pensut hit ka penpau ke jing skongo ka bakrau ke jongai ublay ubanginget baga de ke jiram jingmot ke jong ublay ya kabalang hangni nok siar ban kan mau ya ka kerteng jonga ban ai ban talem hagadi ka jiseng presbytery leng bagadi ka khubor ka bagi kren hagadi ka step blay on kar khu blay on yarap blay on don rengkat un yanam yala ka jong kabalang yala ka jong ka district yala ka jong ka presbytery pinang la ban ya chapran hagaban pentulun iki shanan tem jong ka kam jong blay kat bau belai udang ibet banbu ya pi hasla juga kendo nasyam ru ya kan kalat banwan ra ya kan ai ku belai naga balang presbyterian Putmuri nang te na maulai Putmuri na ka Putmuri district bat komjo na ka maulai presbytery lembat ka jing dubai bau belai unang yalam unang don rengkat lembat hi kum ka presbytery hi baru kawai niat nanti hapadeng kipor kiba bat kiba sitam ban perkat batkat ka bangis ngap laning iyo snow nyen iyo snow ya ka jingit ho ya ki jing kiba mi ya ki gisgi kiba banta bat kita ki jing kila yalam ya ka jing jongi syaki kenram Syaka jing bam snow tubo jing mat syaka jing yapan syaka jing yapra pi badan mobile haga kti pitip ja ayu sa India ningi tip ja ayu sa Bangladesh tangga kan ram tangki huriura suda balada piwat ya kadau balai gini jing kimi kadau ka badingkong kadai ka jing bam tre ban pediang ya lagi jong kijing bakla kajing bam tre ban ong I'm sorry kajing bam tre ban ong ngalale bakla dikan mau ke kitab Genesis kalau nong gabalai ke dekat ke bapra hadian bau blay uladap ban tau yu Adam bat ke im kilabu aga ke pereden bat ublay u ong yu Adam bat ke im ya uding ubalam mana membet ban bam Adam bat ka im kila bam bat ublay ha kata ka janmiet ha buyat kai ha ka jing pangat jong ka Eden ulak hot yaw Adam syanu medan kabapla kalong bau Adam ula jubab ablay ngalari bangala lengkut ublay uong yaw Adam mebam yu so adong kay ka bau Adam jubab yaw ublay mday ba kwa abam mga hanray ka ni Gabriel ka ba may ay ang ngamdon kam ya ka kala ayaw so bat ngalakumbam umtre ban pediang ya lagi jong kijing bakla blay ulapet siya ka im uang balay pabam ka im ka ang ablay haba malabu yangi hakakaper ka jing suk bali madang bu siya ubusin kamtre ban pediang ya lagi jong kijing bakla kajing syabe jongki na ka Eden gamday namar bakile ya kaway pat kapop hanray kajing bam tre ban pediang ya lagi jong kijing bakla kajing do no jongki ya ka bam jukut kalong bakim tre ban ong how blay I'm sorry blay on yarap u blay on kerku pagka kubor ka bangin yo snow hakani ka no hakani ka step ka mamenta kalong syapang kawai ka jing kren ka bau Jisu ula kren ya uwe parisi haga gospel Lukas kalong ka bahinyo katkot ka ba sauho ka ba ong ya kiniki kentien go siman
ngadon ban ong yame. Kapor kabau Jisu kren ni kini kenting. Kadai kapor kabau syak khot bamja. Haga ying kajang usiman uparisi. Uriu he kerdan. Uriu bat hukum. Bat unong yalam niam ubak hampau. Hagi tigi por. Uniu parisi. Udon ya ga ying ga bahe. Udon ya ga baranda ga ba itanat. Badudon ya ga keper ga bala pendap ya ga daga keper. Dagi jing pen itanat ki bagi ong ya ka ki fountain. Baka jing kot snow bha jong o ya Jisu. Kalong ban yalam ya Jisu. Baon yo i ya ga buram. Bad ya ga kerdan. Kabakum upharisi udan. Habang ala duway nga om teray bali mejit ya ga kubor bangan keren na ga step. Ublay ula pasyaw hanga da kabaong. Bakani kabenta. Kakam yaday bat ni kibatray ya kakam ublay. Kam yaday bat kita kibasyakri ya ublay. Kam yaday bat kirempay yung kristal. Bakan kam yaday bat kajing em kabasyimet. Balay bada kabangisngap. Bat habang iyo snow balay u Jisu uang ko Simon ngadon ban ong yame kadaw kalong bahaga daga jing em kristan nidon kam ban kam pensutit jeliu haga ketien jonga jing shisha bangin nang kam snow tu janairu yaga jing day ka basibet jongi badaw nong penem bat ban hikai ru yangi bangin yai pentemai ya lagi haki ki badai mensim kapkum gadustur jongi jiu habaki nong hikai ki chakot snobha laju le kum ni utrayeng upyang snobha daga bobo yaga kti haga terpeng jong rabi on ay yaga jingdo jonga jingsuk namar kalenti ka pom utrayeng on hakbo ya ka borti ban ka hangta ban pensat igi gijat jong rabi on ay ka slipar nang kaon penjaw igi jing sle ubi nadu syalang mat ban ya ka met ka jong rabi ya ka mit bam labu ha ka benta ka bahapdeng bau rak bi unyo ban syong ha ka syuki ka bahapdeng kenang ba kita kibas ngap ya ka jing hikai jong u kendayo iru ya ka renyeng bad ya ka dur ka jong rabi penbankat ya gini jing shisha ki badan kam ong daktien ka jong play usiman shimla pendep shimla pediang snobha baka bible kaya tuo yagi ba usiman uklet ya kabakongsan na kibakongsan tam bat kata kalong bauta ubawan na kayeng jong u day tangunong hikay and reu try baru siem jong isiem kipara bangit hakabalang hanok sier kani ka presbytery ka bapipdiang hakani ka snem kamday tangka program na ka pali baphiday ban pdiang yaka andray kan mau kadika jinyat lenti ke bakham kerpang bau Jisu udon ban ong ya ki rempe yeng jompi naga benta ki de khot bat ki delegates naga benta jongi ki nong ket kam jonga presbytery kali kam day tangga program ka bapin pendep hagani ka snam mereka day ka program ka bau Jisu ukwa banwan jingo ya ka presbytery jompi usiman tiap bau tau barung haying jong u day tangunong hikay henreu de usim jong isim baru try hamar kata ka por ong ka bible rong kawe Gabriel ka badeng ya kenjri harendang ha ka bakinong tho commentary ki ong ka de Gabriel ka badakat ban marsen rong ka penpat ya ka priang ka baremdor ka the ya ki kijat u Jisu badau nyok le kanyat iki kijat jong u usiman ulengo uong kumno kani kabayat auria kanut ban kta yaw ni ubakam bau lo bakut
kumno kani ka betnget kanut ban kta ya uni ubakut bat kumno uni ubakut usya baka bangkut kan kta yu Simon, I have something to say to you. Ujisu abu yo iya kalenti kabaja kajang Simon wong ko Simon ngagon banong yame. Badhagan ni kajing sang presbytery kabasan pulai. Ujisu dan banong yaki katto katni kibriu hagan ni step kabamenta. Ketenuhun ka maningkong ka wa Jisu don banong kadaya pi ban yanga kinong saray ko kinong saray jong kaspi mangkal berlekha presbytery ngadon banong yapi ya kinong saray ka testament ka batumay lajutip yaki kinong saray ka testament ka barim lajutip yaki kong kinlendo bat ban long lendo kam dei tang kam ka bakentang ka dei ka kam ka batrim ujisu udon sibon ban ong ye ki rangba lendo ba di kinong sarain re ka ba ukwa ban ong ka dei ka step ka menta kalong Lucas arbusau sa bukandai kam ki apostol we pra bakata kalong up ha Jerusalem penyo diang ya gabor Ko kinong saray jaga Sri Mangkal Berlekha Presbytery ab ha Jerusalem bakentang ab ha Jerusalem bakanja mensim ab ha Jerusalem bakanja rioble ab baphenyo diang yagabor haka kita u Joshua kalonong gabalay kadukot kabaningkong Habau Joshua Ukren ya kene kabentau ong ap kabamot syong ban penrit ya ladi ban yo I bangidon yo omnipotent God ublay ubam latheo u omnipresent God ublay ubadon nagi jaga baro badu omniscient God ublay ubatiplut ya ki baro ap ban yo I batangkan ni kakerdan kabapidon kampat biang ap bapen ma ya kajing penkopor ki paranong saray ublay khot yengi ne step ong ap bau mensim bakut unyo ban penki ningkong napi ap bapen yo diang ya kajing sem mensim gabatamai kathim jong kani kajing seng hagani ka presbytery ka kren sa pangkabalang kabatyo tiya lengay haki kibam ya day bat kamban sa oblay kathim ka bagin ya kren bat kabenta jong ka pangpreng jong ka jingiseng ka por kalong kabalang kabala eno ya ka jingit kabaningkong kabalang manubadon na kabalang kibadon na kabalang day kinong saray bat kibasya saray ngamtip yo Sri Mangkal Berlekha Presbytery don kibalang kibalayat ka nagdenti ublew ong ye kinong saray a Jerusalem kachingeno ya kachingit kabaningkong yo lesya day namar pamangi kinong saray ngem syamap a Jerusalem kajing no arsut bat kajing yo kajing no mensim jiki khono blay kayo jaka yo lesi namar bakum kinong saray ngem syamap a Jerusalem banlong nong saray kamdi tagakam ka besuk kalong ka bakentang kalong ru ka batrim haga kita u Joshua kalong ka balay kalkhot ka baprado ka bakhatnyo ka kreni kinong saray kum kinong ba ya ka sendok ka jutang dalakat abliang ya ka wa Jordan ublay wong yu Joshua ay bakinong saray ken ba ya ka sendok ka jutang ban nagilapay hapdeng ken yen ha ka Jordan ban ailat bau pat ba unlat sesilyang bat naduk ito kapor la hukum niya kinong saray balada upat ba umlat sesilyang kajing tit kali kadi ka jongbi
haka kitab jingken kalau nong ka bakhat pra ka khot ka baningkong ka theo ye ki nong sharai ki ba dei ban pek ya ka da ka jingkit khle haka duan ka ba mot ki nong lurding haka duan ka jong trai ba na ka ding ka lep ublei on shem nang ye ka jingken ba haka kitab Leviticus arpuai nong ka keren ya ka kerdan jong nong sharai ngam ju kelep ya ka kentien jeng wi temen besan rangba hangnia Bangladesh iba ong yang nga pastor nga ngam ti la da ublay un ong yang nga ba melong unong pop rengat tien ya ublay ong yang nga balay kilang brot jong me kirai ko para nong sharai uji suong adon ban ong yapi uji suha ujiet yang ikum kinong ya trailer maga ministry ga jong ujiet agi saut ni kikerdan ni ong agaktian preng admit comment submit and transmit kamamot ngin pediang ngin berat ngin IT bangin pengkalador barupol na markata iwe kalau sa iwe aku pra ong habang idon iya kata kabentakum kinong ya trailer hakabakut nyemday ta kinong hikay ang rengi day kinong syaray kibalap diangon upol na magkatawang pertubod na nga kumbaga nga pensubod na ukres banlong nong syaray kamday kakam kabasuk kadi kakam kabakentang bat kabatrim hot Kidang ba lang do aba bakiba ya ka senduk ka jutang siya silyang ka doon kay kabala paniyang ko masispa putam siya kamon ka doon ka ka bakhi palo usyap ubarban usok pailan ubadan hakawa Jordan utani kikijat jongki bakadon kapol ka bakyong Joshua ngemlong comfortable ngemla baniyang stem ko Joshua titip para mangit kung kinong saray kadang kapor kabang yemlong comfortable kadang kapor kabang kung kinong saray nyem don mood wat banduay balay bitip habagi jing jong ka Jordan kibat heo ya ka jing tray ha ka kam jong oblay gimbet gimrengki kadang kapor kabang yeso alam baru Elijah Haga kitab kaban ang kongis iyam kanong kabakhat khanday ban pek shaulum horeb nisngo iye ya kakam joblay henry habang ipek syakita kibadey ban kersan yangi kem ailem ya kajing kersan ngino mansim habang ipek ya kaying jongi kabang tre banya trelem kapano mansim bat kapadu jing kerman yangi kiparanong syarai niya jiki mau kibasok sok pailan kibatan ban pen betut no jiki kijak kijongi hateng kadang kapor kabangis ngau no mensi kadang kapor kabangis ngau do jingkerman habaki jing kiwan hagadur juga jingpang bat ka jing sitang dan kapor habangi duway ikum mau blay usong na million miles hateng kung kinong saray kalong kabae ban snow tu uay ublay para nong saray hateng ngiya so'lem ban uasap unong yalam kuwaya kaporus in David hagasam kabahinyaw pinyaw habaduay bamyo jubab kadon kapor kabakum kajing im ngikum ong ablay hato malaklet mo ya kabanisnay para nong saray habakawa jong ka jinjar kalan shop yangi hateng ngim snow wat ban kedaw kti yaublay para nong saray ay ngo pa yaublay wat hapdeng kataga jinyak dan tiwong ha Jerusalem pinyo diang yakabor bau blay on pen bau pen kre ya ka risyap na ka badaw Moses kalong ban pen ya ka purom jango ublay upen kre ya kinong yele persya ya Jacob kalong bangin snow tu bangin yo ya ka bor jango the Cory ten boom ka missionary ka ba crowd
kabala sya sitam hagapur jong Adolf Hitler kaong kumno habakadon hayeng bendi kaong iki kentien ko kinong saray habap hima iki jing wat juyat hu hau play kat no ki kraw ki jing hanrayat hu iki ki jing kat no play jong pi ulong bakraw para nong saray lagadon kapur kabangyan long comfortable hanray abangi up a Jerusalem Nyeriyo i bau play jong ulong bakham kraw ban ki jing ngakan mau ko ke Jisen Revival Crusade balapan long da ka presbytery habang ikot iki para bagay siya kajing kalabamot dan sangot kita man basang kibawan da kabayang da kabalanyar pad habang akali iki balay taman basang ki ong pastor kadon kapor kabangyem don mood banduay kikuang jong ate pastor dan napdeng jong kikibadi drugs dan napdeng jong kikibala pet jingay na ying dan napdeng jong kikibam tre banle jingeseng batkalong ka ba te pastor kumnungan kren yikiway kan bagaying jong kadang sakama na ublay noong iiam ha Jerusalem pinyo diyang yakabor kakanhun ka ba kabaw ublay udon banong kada yapi ki rempe yapi ki para banget ko ki para banget ngadon banong yapi haka kitab Leviticus kalanong gabaghat kanda gadkhot kabaar ublay uong yo Moses ong hauni upad ba tolong pi ki bakod namar ngalong ubakot dan mau bahaga ni ka presbytery ka basan hulay ublay ukhot yapi ki para banget baduong ngadon banong yapi tulong ki bakot bankut jingmot banong ki bakot om ki basok namar ublay uit ya ka jingkot badu isi ya ka bangkot haba iit ya ublay kamot ban iit daga doonut baro iwe ya anes like hapra ban yaksad ban yodiang ya gajing kemen kabasisha bandon ya gajing im kabale renti ban ya ini hagajing sisha kabakan jablay ban snow turu Baba lakot siya kajing long Kristan lakot banlong gibakot na mariway Petras iway katlay kawang baublay jongi uwang along ubakot kajing kot kamot kajing beabray siya ki bakan jablay kibaday mensim katkum kajing kuwa kajing ublay baro upol siya ki Philippines hakalanong kabaningkong kadukot kabaar hunyo uang ay baka jing im jong pi kanya day baka gospel ka jong Chris don ayu haka jing im don ka jing mot jing perkat don kikstien madon kikam gibaman lagasi Joshua bang kampan sting ya kani ka jing batay uang Joshua laisan ka jing penkurut kamot ka jing penkentang Yaladi. Kaktian jing penkentang kaktian pareng yung sanctification. Sanctification kamot kajing penkerpang no yaladi na kiay kibam yaday bat kamon jong ublay. Haka perday kabang iem ngiyateng komet bat ka man laga kelepat. Hi kiba iem misali siya ritual. Kiba ubabon upat ba unday u Kristan piyatan ko met bat ki man laga kalipat bat hakata kalanti ublay ukhot yapi kumba ukhot ya gajat benriyo uang pen kentang yaladi ngikan mau Jisu ukhot di kisenran uang sian kum ki besen bat jamnut kum ki paro kadika khot di kisenran Baka khot yang iru menta bagian snow tu. Baka jing long Kristan kadi kajing penkentang. Kajing penkentang kamut kumno. Kajing yadei kabajan balaw nong penem.
Pitip leem, bagi don artani ki balang, ki ba uble ubo aga berthei. Kabalang ga bapau, kabalang ga bampau. Ujisu no man syau ya ka bapau, unwan syau ya ka bampau. Ki ei ki hot jama ga balang ga bampau, ki dei kita ki bayai pen kentang ya lade. Snowsi, bagi don ki khon uble, kabasniu kemle. Jingeseng kilet habakali ya ki pinpoy de em shabaleng kyongim tigna nasgaw ram hakaway ka jingeseng habang lapha rakti mano bakwa alet beneng baro rakti nangakali piti kana banet beneng undan barakti tem snow no man sim kum kinong sharay kum kinong ilam junga balang baniyoi baki don ki kono blay ki bam tigna wala ka jong ka bam jukot. Kajing penkentang kamut kajing yadei kabajan jonga baru Jisu. Kitiap banlong Kristan kamut kumno. Banlong Kristan kamut bandon hagajing yadei. Hagaktian pareng kyong Christianity is not a religion but a relation. Banlong Kristan kamut bandon haganyam. Banlong Kristan kamut bandon hagajing yadei. But habang idon hagajing day, nidon yagajing penkentang kabakan jablay. Sapek bahaya ubsen, udijat merat ubapala. Laupar yakakti kabajabo katno kamet jong ubsen kam jubetkin. Ujisu na makata wong siyan kum kibsen. Day nagadagadaw o unong ruhay siya mansiyam. Wong mensim jonga tu penkentang say kabamban paranga. Kajing penkentang kamut kajing syon syap kajing sya yalam yangi labetien daw mensim bakut. Ephesus sao laipo kamut idon ya kajing ate ngidon ya kajing ate ngidon ya kajing itu badu belayu itu yang ida kakerteng. Nama lasyon syab yang ini daw mensim bakut. Kan mau haba lasyon syab yang ini niem syabti yang ini ada perthai. Haba lasyon syab yang ini uji suong pemday na ka perthai. Don sibun ki khon jong blay ki bayabe bat ki bayayat rengkat bagajing don kam dia dari kacengem. Ni em magajuk kabae kabaki brio menta wat ki khon jong oblay ki yoi bagajing don kam jong kado ka kham dawa bania ka mensim hababiang kado kabiang ka mensim hebre ha ka jinga dei bat ka ktien jong oblay uthel ya ka ba jeleu dam bat kata ka ka mensim jong i dan mau habaya phi bat yang nga pen kentang lasyon syab yang ini daw mensim om don syuk deki wei pat kibor ki bandang syon syab yang ini ngayok ngau ki kat tu kat ni ki kubor bagi don ki riu rang ba ki bang pastor duai lem ni ki balang jongi habang Bangladesh haba pen kentang kamut ndi tang ba i banet jingeseng presbytery banet jingeseng district habalapan kentang kamut bangan i yau blay bandon haga mit balang haga ski sajan ban haga jing syakri haga balang kidon ki Kristan ki besno tenan banwan haga jing senghe kum kita ki Kristan ki de ki bampat syen pen kentang namar ka jing pen kentang ka de ka jing i yau blay habang adon hayin habang adon hayeng mani ban maria tiet ka baji ka mensim ka kende namar bangan yo bandon haga ye ka chamoblay ki para banget ba i junga baro to ang ublay yo Moses how new padlang bakin long ki bakut napang ka mensim ka junga habang pet ikibalang siya siya sar ban natip ru bagi dan ki balang siya rithor bahagi ti kisnam jaga revival
ngilakil siya ulong Carmel no bagantang. Bang nga Diyos ngo sarong nga kamen kaman siyem, habang iwan program siya neng siya rom, si baji manit, arbaji, dang yo snow yung gajing ruwa na yung mani, kabaw nga tribe ha, revival, akan sedang siya na nga. Ngretang si sinem, kadon gajing paidin. Pipet satu rupai din, pipet satu rupai din, pipet satu rupai din, pipet satu rupai din. Balay gajing pai din, kakatian jing pai din, kadon armut si para, kini kikun ka senrap kapop, gajing pai din, bagajing bamyay ni. Pai din, warhabadon, hakasatri gajing yan. Pai din, nagabam snow ban lepop. Pai din, hakaban it ban syakri ya oblay. Habamat ki jing ni the ha oblay. Habamat ya ga jing sup watang ban duai lu iklet. Ora banget pidon naga diga rithor ndei ga mon jong pi. Pidon naga diga rithor diga plan ka jong oblay. Pidon naga diga rithor kumbaga jat ban riu kayo kejat akanan. Bahkan peni, bahkan John ya ublay, ubakat Aryang ya gawa Jordan. Ala do ublay unya rap yang i, mahabangi ma ya gajing penkentang, nagaying kajong i, kiway kibam itu ya o Jisu, kinyo i ya kitamba. Kakanhon kabalay, kabaw Jisu dan banong, kadayaphi, kirampai ye Kristan. Wadai kuslay kan sa pangkot no iya diga kubor. Kani ka poin ka bakhaddo. Kabaw Jisu dan banong yapi kirampai ye Kristan. Hada gospel Marcos kalanong ka bakhatsaw kadukot ka bakhatsaw u Jisu ulapha yaki armut kisenran banle ya kendo ya we ubriu ubadang pankre pan pediang delegates hakata kajing kawai niam kajing lat Jerusalem uji suongi kisenran pinya kendo ya we ubriu ubadang kit ban maria kendo ya u keli ya u hangno ka kamrau try kadon walet keli kan nomot pin pediang delegates. Walau keli tak no hi penlut ban pediang delegates, henry keli na hang no kakamrau try kadon na kajing jopi. Kipara banget hapadang kipor ki bangi yabe ikikam piki kimi kikpa maria khirman step kajing mot jing perkhat jong pi kalet chikikam ban pendap yagi jing dan kam juga yeng kasam. Kamlong ti ka babakla. Henry kadon kajing keli pat kabaong hango kakamrau try kadon. Mati ki prayer item na ki mat jing duai ki badon ada yeng jongpi. U Dr. Daniel Sandaraj u yethu khana bagadi ka kam jong pastor bandrung se ka yeng ki para banget hakawe ka step urung ha ka yeng jong urang ba balang u tiep jing khang ni ilok Simong iba sanu Simong manubadon hayeng uang kong u Jisu sa ni hang ni barulay na. Hitip ja ayu dalawan tau kan urang ba balang ilok ilayat hu kapa menyawan u pastor u keli ya kani ka jingkeli u Jisu sa ni hang ni. Utau urang ba balang ha ka jing bam smot hu uang balay tau pastor u keli kumta tip mangadi urang ba balang. Tip pamabhi bidi ke chairperson juga jisen kan thay. Tip bagi khon jongi kini ke balwai kuaya. Tip bagi yin jongi kini ke baai sibon siya kamu blay. Ang ikimi siyam kali te kapakol ta. Kipara banget ke ay kadur jongi rampe yin Kristan hakini kisni. Ngamju kelet habang awan nakaway ka yeng yabriw. Mariam ni siya mangan kiyo kakali nga sngap di ka jinya kren judi armot kilong kali kibarang wan lang ta na yeng yabriw. Ong iday way long kami ni nga snowsin ay mo bauyap na ukpa jo kata ka yeng.
iway pan ilong kami ngayon snow halang iyang hajan. Yung hood ken pat ngapat tabakwa ba uniyap no ruumyap. Kaya karampay yung Kristana na kinikisni kipamanta. Hateng kayeng Kristan banta. Kada kayeng kabagajing kitli kajing sandur talado. Nalit yalap hagaway kabalang dalagyat bakhot yaga banig duway hagaw kayeng namarukpa baga kami Kim Juan jingiseng. Maria pili kajing kang kadonut jaga kapat pangajaw ki umat. Bangayo snow ba ikana ibang kat arsnem iduway baro argut si para iyong ablay wat ay para syu yagi watang argut imay ba ipa kim nang bansuan kiyay ki prayer ajam u Jesu udone magayeng jongi mano bala penlong ya garampe yen Kristan kilay tali ki mau bersiu ukpa kakami bakikon kaya ganong rim kapapipitay pigi samla ki banuay kuwaya kagni piyeng nga kuwaya pila juong ni em yay may banipa pamaria kim banstem to si may pagin pandem bati jing duway nga kan mawa kaway jing duway kuwaya na yathu yang nga daway parlok wang larway kataga kuwaya tabian ni ka jing siyong shit hadu mo kuwaya leader udah ada pumat na markadon gajing tapkti balas ngau tenat kata gajing rawai ndau tau nong yalam kuayo tiak menmit upho sniu bada kata gajing pho sniu uyo snow bau blei ong ya balei na kan rawai kuaya ong tau nong yalam kuaya ablei nyala rawai mem yo snow babaro si presbytery ki tapkti yani ong blei habeneng ni klem yo snow Habaga jingya day jongi badu blay kasding. To kraw kat bapi kraw. To san kat bapi san. To bahabriyo kat bapi bahabriyo. Kabeneng kami thu yagi. Namar kata unong yalap ko ba kraw pilig rehan. Wangi em makapor ka bangi yaksat banyabe iki jing don kam jo ka jing em. Pek bayo kabeneng kami thu yagi. Kae karampayen Kristan. Niem magaspas nem bagarempay yeng Kristan talong garempay yeng kabae pansnoto bakla ulok penat kalok bakla kalok lapoy ulok bakla kikini kikpa pedom kikun niem magaspas nem bagakamraw try kamdon nagayeng jongi Piki kimiki kipa, mapiki samla ki balasan. Ni em magani ka juk ka bangi ong ya ka juk juga science bat ka technology. Ka mobile ka de ka benta ka ba khamat jong ka jingdon kam ma ka jingem. Piki kimiki kipa, rada fidan ki khon ki ba pulis sanhat, ki ba pulis silong, ki ba pulis no kadang kapor ma bikidang puli kimdon pisa ban tiet mobile pitray sitom ban penyo iki khon ya ka mobile ka ba remdor ka smartphone ngamong mapili ka pamday pili ka ba day handray kan mau ko kilong kapalong kami wat letay tanya ka tibriyo yo pitlet ya ka tibriyo na visit ikikapto ka ni kiyeng abang letre ka pastorit pitip ka dono jonga kapang bagidon kikimiki kipa kibawang pastor mentangi khuslay mensyuangi khuslay bikikun jagi kiletkay nyo bujiro kimpatwan hanray mentangi khuslay bagikun jongi watang hapalaw no kimi ni khuslay pastor Don kilong yeng kibaong yang pastor nay pentut ikikun kidang tonots na ke internet tunginya duway tang mangi. Yem magaspas nem bau tau run Hodgecraft uriu start theology wong yile ya ka backward planning. Karu komperkat jo kibriu kibaan na pitip paras banget Kidon ki para Kristan ki baba bikot ki banduay ki yeng hakajaka ka bakantang kimtip ang no kiyeng
Ikot ikikon jong play yang to wan ban duai wan ban pulis dang ten ka jing puli ten ka jing duai kamiat kam sngau thu ki duai ya kai ki puli ya kai batatu kani namar bakan nong rim jongki kam dan yo jisu karempe yeng jongki ke senjor karempe yeng jongki ketelan an ai nuksa ya hi ni em magaspa snem bagidon ki khun ublay ki ba ong yanga pastor ublay don hangno ngayo e ka phone call dang benang menin men step la phone yanga di wi kong i bathia pang ha bethani yang pastor no ong yo ublay nga isi i ga jingin banga ong yo ushim no yaka kidon ki khun ublay ha ba duai bam yo jiba kapan khi ya ga jingmut jing perkhat jing hi ru kom ki ba bon jan balay fikir ngan ay nuksa ya bi habapang kensan mano hayeng kajing mot ji perkhat jing ka her sa hospital danila penbet hangno ngin legbo namar bangi day ki kristan shua ban mi ni ong togi ketwai ngaong lada pili kumta ngamong bakalong ka bamde ringa ong pipakla balay bangi bu yo blay aga banta tabaan karempe yen kristan kagay kata kalong yen kabaga ktinu blay kalong kapdeng baga jingduay kalong ubudlom haga jiyagay jongki badu blay ngasit ong kumni ki para baget haba pisan ban puli bible pisan haga jinget madaba pisan haga jinget pikta yaki kambang ujisu simong an penkhia mga yapi hanre uong ka jinget jong pi kala penkhia yapi balay pimyo juba pabaduay dan sibon ki bapang haga de garithor hanre baduay njui ki kamba balay kadaw kalong bangim san haga ktir ka jong play tabaan karempe yeng kristan gede kata karempe kapamaria khithia man step ukpa unong ye ka kene nai pat di sha ngin pendem shua ki jingduai kade ka rempai ka baka kemi ko shua bantia to ngin pendem kho siu se kpa ki jingduai khot iki khon ngi nya duai ban ai mu ye ka jingdon rengkan ka somoble para banget ka rempai yen kristan kade kata ka rempai ka baka dur bula de ka jingle menle kamday ban yo nasyat keren bahaya kani subo menta ukpa udu kongwang tatemi subo kadai kapolong ndalakha ki khun na ki khun polong dan reumut reu ukpa te udai tang ma ujat kongwang ngaong ye ki long yin ladakum tatemi bat ka khun ki khun phem nang phi ki ba kham bun pa Pimnang bantay ya karempe yen kristan utu jat kongwang unsa marway ukpaw di jat kongwang kakame kadika jat polong remut ikon pikam klan pat mapi pikam bun pat mapi hanre kadonot kapalong marway kadi ujat kongwang lada kata kadonot kam jatan hakarempe yen jongpi kata karempe kamdan yo jisu lada ka do'nut kabalong marway kamdon ya ka jing snow tengen kamat ya ka beneng pimday ka temi pimday ki khun kristan karempe yen kristan kadon haka ya ka dor kaba i ban burong ban yalong kawai para banget ba i junga baro na syong bas na pulis bajar ban lek seyodo dan wi kena ibahan Jerusalem ide waidong haga kriya ngadon badili pastor nakabalang ukris baditay pastor lapit yanga habang akali day kena ngong balay i pidi kuway yung adi kuway dong namarbangan krisyan yaladi imay bani pa kilaphet ngong bisa angno yung isa ako ikadukan jowe ukharmaruri hangtay hapulo bat ngimtip ti mama kumnongin im ngadon i para jonga ibadam laisnem ndangati tenrai ngawat kam siya po kadika rempe yen kristan
kabamdan yau Jisu. Kadai karampai kabaka kamrau trai kamdon nagalagalong yin. Jisu aga gospel Lucas sipaw lai po pra sa bua. Uyatho ya ka long yeng ha Bethania. Baru uyatho ya ka Mary kaba i bansyong hakikijat u Jisu. Hikan mau ne em habagato ka long yeng ka i ban pediang ya u Jisu. Wadabau Lazarus ulayap u Jisu le shalom jingtiap. Uang Lazarus mino. Ngam kwa baka jingyap kanto no ya karampai kiba i ya na. Ngaong dagabati kena habaga rempai Kristan kadon ya ka kamrau Jisu. Kajimpang kanomla bantu ya kajidai jong pi badoblay. Kijing kanomla ban pen bakala ya pi. Kijing no mensim kanom penno arsut ya pi. Ko kilong yeng kibadon hanok siya. Ko kirempai yeng jong pi kidukot kidalekis jong pi kiparabanget. Jisu ang adon ay manong ya pi. Habapin sabi sibet na lasay na gadi kayeng. Kenmao ba kayeng jong pi. Kadi bandan na kakamraw tray. Kayeng kapamdan niya kakamraw tray. Kadi kato kayeng kumaong ka kitab proverb. Kayeng kabadap na kajing kaway. Lembat kajing yali. Sa puli ka kitab proverb. Kalanong kabakhat niyo kadukot kabaningkong. Kaong kayeng la kababam kaja sudah hababat kajing suk. Banya kayeng kaway. Kabadap na kajing yali. Kababin sa mino. Nang ni kanmao. Bagayeng jong pi kadani ka kamra. Kajong tray. Wadlet kemen ba ibarit gikon jong pi kinong imay bat ipa jong ikibun kam na marublay. Henry kemen ba kiong bakibun kam marublay. Wadlet kemen ba imay bat ipa jong pi ki itu ikibriw ki bakraw nang ninari Bangladesh. Henry kemen ba gikon jong pi kiong ba imay bat ipa jong ki itu ya Jisu. Kenmao habaka kamra jong utray kadon haki rempe yeng jong pi. Pidon ya ka yeng ka palatay do upaya ka jing yeng. Upaya ya ka jing snotho jing mot. Upaya jong ka jing yama. Upaya jong ka jing kongo. Hangno ka kamra utray kadon. Kenmao banyo ya ka jing em ka babiang pura. Midon kam ya ka kamra utray. Haka jing iem jongi kiparlok kiparajor kimen kipara kumbanga ong menya ka basdang kajing wan jong pi sa ka presbytery kamday na marba pi itu ikibahayeng hanok siya kamday ba piday ban le jing eseng andre ka day bong Jisu ong hangno ka kamra jong haka yeng jong pi lala tampat don mentas dang no sibet Ladak pempat lap sibet sedang no alasay. Ay bagi kun jong pi. Ay baka yeng jong pi. Kandon ya ka kamra ka jong utray. Habaka kamra jong utray ka don. Usay tan baka pop kinamlaban penbakalaya pi. Habaka kamra jong utray ka don. Pintre ya ka kam jong ublay. Habaka kamra utray ka don. Haka yeng jong aunong syaray. Nganya ya ka lenti pulgrim. Nakabor jong u. Habaga kamraw try ka don haka jing im jong pi ki para bagit. Piniyat ya kanikalinti bulgurim. Nakabor ka jong play. Habaga kamraw try ka don haka ying ka jong pi. Pindon ya kataka bagi ong nakaktin ng way. A solid living in a shattered world. Pindon ya ka jing im kababiyang pura. Haga perthay kabaki halo. Ngadang yo wanyalap sa Siliguri. The government of Assam kamsya banyalap. Para banyalap na kataka school don rewot ki Muslim. Kibawan siya ka jing talaga bumot. Para bang keren niya ka pang na ong ka solid living in a shattered world. Uway ni kinong yalam na kataka tanhon. Ukurteng ansar ali. Wow kapajong udan siya Iran umat ya ka revival. Para buaya ka jing plasyan mansiyam. Wong kani ka kalip mat ka banganong kalet siya ka jing
Ladang ada iban lepai seyeng ban syamat da kawat haki bahayeng jonga namar mga long kristan ngagan ka solid living namar ka kamra utray ka don haga doonut ka jonga ala da ublay on yarap yang iru haga ka step ka pamanta abang iyo snow yaga ka kubo ginlet sige yeng jongi banyo i balada ka kamra utray kam don mentas nang don Lada ka kamera utray ka absent na ka yeng jongi. Mapiu ka pa bagat may present na sibit. Namarka ni ang kakaktiyan pureng ka need of the hour. Kachingyon kam ka bakal ki na malalapim don ya ka kamera utray. Yeng jong pi hagaway kasmi kan syato. Ublayo niya ram. Ublayo gurku. Nakam taga purong siya.